الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude allahu subhanahu wa ta'ala mo mara ɗiɗaɓo neminɗo en nemaji tawata se limiɗi en wawa andugol ko ɗi jelu, neminirɗo en ko wiyete kon cellal, neminirɗo en dinal islam, neminirɗo en tawnugol en ndu lewru waɗandu barki, lewru ɓurdu moƴƴude lewru lebbi, ɗum ko lewru suumaye. ɓawo ɗum ɗo o neminiri en wawgol horugol, hande en heɓay balɗe 4 yo Allah jaɓan en. ɓawo ɗum ɗo o tawni en nde jumare ɗo hande, jumare aranere nden e nder ndu lewru suumaye 2021, ɗum no hawra 1440 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. miɗo toro Allah, tororamo inɗe makko ɗen foppo e sifaji makko ɗin. on newna en ɗon haa ɗo yo rinɗingen en fof meɗen enen e ɓeygureji meɗen e nder fi yiɗatugol yiide jahannam. musidɓe julɓe tedduɓe, mi andintina ɗo hoore an, mi andintina on fou toɓɓe seeɗa ko yowodiri e fi ndu lewru suumaye. ko adi ko mi fuɗɗora toɓɓum ko tawata en wattanta hakkille muɗum ka baraji molanaɗi woni ko heɓoto moƴƴere molanade tawata hino e nder muɗum. ko honɗum woni ɗum ko wiyete sullagol. sullagol buy wattanta hakkille muɗum, kono ndaare moƴƴere ko Allah waɗi e sullagol. neɗɗo si o sullike, ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo mofte maɓɓe ɗen ɓe serata hiɓe e moƴƴere fodde hiɓe huntade law ɓe sullo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kadi e hadis goo kadi Allah waɗi barki e mofte maɓɓe ɗen wonande ɓen sullotoɓe. sullagol hinano sikkirɗen noon. woɓɓe ɓe innay kamɓe si ɓe sullike ñallal ngal ɓe tampay, kaɓe hunti ɓe ñaami ɗo lutti jango. haray a lundike sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa ma yantigu anil hawa, ɓe wowlirta mbeleɗe. kala ko ɓe yewti haray moƴƴere hino e nder muɗum. ko wiyete sullagol ko immagol ado fajiri on feerude ñaama goɗɗum ma yara goɗɗum, wondude e anniye ko ñentingol sunna on. si a immike a ñaami tamarore wotere pet, wondude e anniye on a sulloto woni, a tawama ɓe Allah waɗi barki e muɗum, a tawama e ɓen ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam du'ani. sa immike a waɗi tehun ko kum fanɗi o a yari, wondude e anniye on a heɓi baraji ɗin. sa immike hara ko woɓande wotere pette ndiyam woni ko yaruɗa, wondude anniye on a sullike. ko ɗum ɗo wiyete sullagol. na yomi immoɗon joni minna ko be hamburguer defe dolle dolle, ma ɗum maaro e haako ɗum waɗe dolle dolle, ñaama ha ɗon pellete a tedday. nelaɗo ɓe inni wo man akala kasir yanamu kasir, kala ñamuɗo ha feƴƴintini o ɗanoto kadi ha feƴƴita kadi. ko ɗum ɗo wiyete sullagol. joni noon mbay ɓe inni barki hino e muɗum, moƴƴere hino e nder muɗum, musidɗo ko ya eto sulloɗa. sa nani noon goɗɗo no inda min mi wawata sullade, ko ɗum holli o nafatago e jemma. sina ɗum tataɓal sakkitoral ngal, koye ngal tataɓal ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o arata o lando en mo be meɗen, o noddira ɗum inde mum ko an yo kaarijo, ene hiɗa jogii bakkatuji, toroɗa lamin Allah mi yaafoma. ko an yo kaarijo hiɗa jogii andeji, toroɗa lamin Allah mi ittanama. ko an yo kaarijo hiɗa jogii mapundeji, toroɗa lamin Allah mi ittanama. ko noon o noddirta goto e meɗen ñande be ñande. siɗa jogii noon probléme ji ɗin, hiɗa jogii nawnaje, hiɗa jogii andeji, hiɗa jogii ɓittendeji, ittay ɗo ɗum ɗo foppo ñande be o waray o noddama. ko honɗum haɗi immoɗa fewtina oɗo alhaaliji maɗi. ala wawɗo ittude ande si wona Allah, ala dikkinayɗo si wona Allah, ala anduɗo ko wirni si wona Allah, ala dandayɗo si wona Allah, ala okkayɗo kaydi si wona Allah, ala renayɗo ayna danda si wona Allah. oɗo noon o inni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. jomi mon daali wo tore lam min Allah mi jaabinanayi on. ko tongi Allah o jaabinandema ko a toradema. si a toriki a toraki taƴugol enɗam, ɗum ɗon Allah jaabinta. si a toriki a toraki ko boni, ɗum ɗon kadi Allah jaabinta. si a toraki kadi wiwɗa mi neeɓi torade kono Allah jaabinari, si tawi ɗiɗo tati tawaka, kala ko toriɗa Allah jaabinante.
ko imma ajilan aw ajila ko imma ɗon e ɗon ma o jaabinaname par après kono o jaabinante e nder kadi ko o jaabinanayi makon e nder 100% on fof o jaabini ko 25% o jonnayi maka aduna ɗo oya 75% fof o marana maka lakara ka ɓurɗa e haton jinoyde ton ɗon woni go'o ɗiɗa ɗum kadi si a torike Allah hiɗa toro goɗɗum ma no tororɗa non Allah hara si o jaabiniri non moƴƴiranama non fi ka avenir ma Allah nennita ɗon seeɗa o waylanama o wattanama no ɓuri e moƴƴirde hara ko ɗum woni go nafayma ko ɗum goɗɗo mo hani torade sono be o wiya allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda Allah mi torike ma hawrindinan e konko yiɗuɗa hara hiɗa yarli hiɗa wela waɗa faale an on min hara no hawrodiri e ko yiɗuɗa kon waɗa ko welata wonki an kon ɗum ɗo no wela wonki ankin kono hara kan no yaadi en Allah tigi tigi on ko faalaɗa kon ko ɗo ɗo wiyete o hawrodiri e sawaba ko ɗum nanto mawmen ɓen maka konngol raɓɓi ɗungol kono mana o fof hino nder ton ɓeyna yo Allah hawri ndin en e sawabu sa hawri e sawab ko a hawri e moƴƴere nden a hawri ko Allah e nelaɗo makko yiɗi yarli ko ɗum ɗo wiyete sawabu ɗon woni toɓɓere aranere nden fii ka sullagol wakkilo sulloɗa immoɗa law wano enen fewnoɗo immoɗa 4 heures sa immike ni 4 heures a heɓay darɗe ɗiɗi ma heɓa darɗe 4 hara no luttiri kadi ko fanɗi o fii ya sullo a heɓi moƴƴere nden a tawama e wurnituɓe jemmaji ɗin a heɓi kadi baraji ɗin kadi wonande ɓen sulliɓe kadi a juuli subaka on kadi e leer fewɗo kala tottuɗo farilla goto subaka ma fana ma alansara ma futuro ma geeƴe julde jama ka juulirde baraji ma no fota wastayi ko farillaji 90 tottuɗa harana e nder suumaye goɗɗo juula e farillaji 90 harana suumaye heɓa farilla goto e nder suumaye hara ɗon fota baraji joni noon daari ɗo sa heɓi waktuji ɗin joyi fof julde jama surtout siko julde jama kadi sa juuli antum ko baraji hun gotum heɓata sa juuli julde jama ɗa mari baraji 27 ɗum hara wona suumaye si tawi noon ko suumaye ɗum ɗon ko multiplié teɗo nde laabi 10 ha nde laabi 90 ha nde laabi guluje 100 ko andi baraji muɗum wo ko Allah yo on tigi lerɗu hattirde e lerɗugol fi heɓugol julde jama si tawi noon ka juulirdaji wawata newade ɓoɓinir ɓeygure nden fayɓe ɓen e sonnaji on ettoɗa ɗon heɓa ɗon julde jama a heeɓi julde jama no fuɗɗi jongandema ɗiɗo ha nawri dow an tun e paykum ma helli fakum on heeɓi julde jama an tun e sonnaji on heeɓi julde jama o windanama ɗin baraji ɗon sa yahari ka juulede hara ko saabu ganto ko fewndi kon nawnaji ɗen fewndo yo Allah ittan en de Allah windante baraji saabu anniye ma on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe seenoduɗo e sahabaɓe goo waɗoygol jihadi tawi woɓɓe goo wawari yahugol tawi hiɓe e nder madinatul munawwara hiɓe ka ɓeygureji maɓɓe on sa nelaɗo sa sallam maaki wo enen ɗo hiɗen ari ka ayne ga hiɗen haɓidira ɗo hiɗen ware hiɗen ware kono woɓɓe goo hiɓe madina ni fewdo ɗo kala baraji ko heɓuɗon ɗo kamɓe kadi haray ɓe mari sifa majji ɗum alɗini sahabaɓen ɓeydi ko honno menen meɗen jogui kafaje ga kamɓe hiɓe takko ɓeygureji maɓɓe min fota baraji ɗin ɓeyni wo ko saabu ganto haɗi ɓe ara ɗo enen kadi yo wonu hara ko saabu ganto haɗi juuloyen ka juulirde Allah windante baraji ɗin tawi ko a juuloyaynoɗo ton ɗon woni goɗɗum ɗiɗa ɓunɗum toɓɓere ɗiɗane musidɓe julɓe tedduɓe suumaye hewti ñande be ñande kala jemma suumaye Allah rinɗina e guluje capanɗe naata e noɓe yiite jahannama watta ɓe naata e ɓe aljanna an a falaka tawede ɓeɗo kala programme ji ma fof ɗuytidir ha heɓana suumaye on tan ɗuytidir ha wawa heɓugol dewal e nder lewru suumaye dewal en kadi watteɗe e nder lewru suumaye no ɗuuɗi si tawi oɗo wawari newanadema yo oɗo newanoma si oɗo newaki yo oɗo newo a hoori wakkilo naafa ɓe innari ko ɓe heɓa darɗe 100 kono ko fandi o heɓu darɗe 2 darɗe 4 ɓawa julde geeƴe ka suuduma watta chafe witre a tawama e naafuɓe ɓen hay si tawi noon goɗɗo naafi ɓuri ɗum ɗon ko baraji ɗin ɓurdu ɗon kono a tawama e naafuɓe ɓen sa juuli julde jama sa juuli julde geeƴe julde jama baraji ma no fota wa naafuɗo feccere jemma ɗum woni feere si ɗum ɗum wawari newade huntin horuɗo ƴettu ka jiifama huntina horuɗo fuɗɗora ɓeygure ma nden
yaha siɓɓe ɓadiɓe ɓen yaha kawtal ngal ko noon yarata ha hewtoya kadi julɓe luttuɓen fab a heeɓi moƴƴere nden ka nder lewru suumaye kono wota maru mbuuɗi maɗi fewno ka suumaye ɗo ronka heɓude ko fanɗi wo ko fanɗi sappo e jowonoga yo cappantato an kadi huntiɓe hara ko sabu lakkere ma sa heeɓi sappo huntiɓe hara ko an huntiniɓe si ɓe hoori ñallal ngal no fota wasa hoori balɗe 10 mo be maɓɓe ko hoori kon a windante sabu ko huntinɗaɓe kon huntingol ngol kadi hino waywa ka sullagol na innugol ko be o ñaama ha o haara sa goɗɗo ƴetti tamarore nde soɗuɗa o taƴirinde a heeɓi baraji makko a ɗuytantake kankadi o ɗuytantake tamarore wotere o taƴirinden noon ko ɓeyni ko huntingol horuɗo himo humino ara tawamo ka o humi ɗon huntamo e ko humino kon hari o ñamatano leere ñamugol ngol hewti jonnamo tamarore ma woɓande ndiyam o taƴira ɗum ɗon hara koko faggitorɗa lakkere ma ko laaɓi a heɓi baraji ɗi si tawi noon ɓuri ɗon sifa soñdiaji ko fewndi kon fewnɗo ka meɗen yo Allah ittan en etoɗa ha heɓa famille be famille ka men haysi ko valeur de 10 euros ɗum ko 100 000 francs haysi ko 10 euros 100 000 ɗon ko fanɗi o heɓay ɗon famille ji 10 hara an kadi ɓenno mo be heɓa haysi ko pooti joyi sukkar ko ɓe waɗa e boyri hal maɓɓe ɓe huntora ɗum ɗon ɓe weltanoma ɓe du'anoma an e ɓeygore ma Allah waɗa e barki e gurdam ma waɗa barki e ɓiɓɓe ma waɗa barki e dewgal ma waɗa barki e golle maɗen waɗa barki e ko wonɗa heɓude kon sabu gon welo ko ɓe welti ɗon nelaɗo sa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e sadaka fof ko nde ñamminta neɗɗo weelaɗo joni noon daare alhaaliji ko fewni kamen hay si tawi no hina suumaye kamen heege hino woodi hay si tawi no hina o eta fewniɗo ɗo ka meɗen jama on hino tampi wona noon fere hande ka soreteno ɗon ɓe sortama e ley muɗum naaka hoɗe naaka waale wona ko ñaame tawti noon heege e soñdia ko fewndi kon ka meɗen imagine no musidɗo julɗo tedduɗa ƴetti hoore ma waɗa an e ɓeygu ma e ɓiɓɓe ma ɓen ɗo place ɗin famille ji wonɗi ka meɗen kono wonayno alhaali ma ɓe fewnɗo kamɓe ɓe mapora fii ko ɓe ɓorno ɓe mapora fewno ɗo hannde kadi fii ko ɓe ñawdora ko ɓe mapori fewnɗo ko est ce que ɓe heɓay ko ɓe dandira wonki hoye maɓɓe koye heege fiwata ɓe maayo heege andita noon sifa ɓe mo be men eɗon jooɗu calcula ko jelumi mari ka compte an hiɗa andi ko marɗa ka compte ma kon balil insanu ala nafsihi basira komi wolu ɗo wo komi woli ɗo mo be men ɓuri andude e hoore muɗum a ƴettay mara ɗin ɗon fof julɓe Allah ɓe maaya heege hiɗa wawno wonde sabu hara ɓe maayari heege hay si tawi a waɗanta lagine fof kono ɓeygure ma nden famille ma o hoɗo ma ngon ɓen ɗon woni wajibi e hoore ma motif jama on ono ressortissage hoɗo woto ngon inno ndu lewru suumaye ɗo ɓe heɓay ko ɓe huntora on wawata darnande ɓe fop maɓɓe on wawata holtinde fof kono lewru woturu lewru suumaye wata goɗɗo ronku horugol har ko sabu ko huntora hara hiɗa mari jongande ma 1000 euros nawri dow ka compte ma ɗin hiɗi waali ɗon hara ɓeetoɓe maya heege Allah landitoytoma ɗum ɗo yawmal qiyama ne laaɗo salah sallam maaki laataaki ko wiyete julɗo haqqan timmuɗo iman ñamayɗo ha haara waltina mara fi jango fi faɗɗi jango fi yontere fi lewru fi hitande hara kawtal makko ngal hino weela eto an kadi ɓen ɗon wona ɗum a anda ɗi mbuuɗi ɗi marɗa ɗo ko wonɗa dogande ɗo bimbi kikiɗe samayata acca ɗi a anda kadi samayi e acci ɗi koye hoore honno ɓe utilisoyta ɗi ko Allah landitoyte fiiɗi ka gabru ma wa an malihi e jawdi makko ndin min ayna iktasabahu ko honto faggitiɗandi wa fima anfaqa ko honto kadi woni ko dépense uɗandi ne laaɗo sallallah alih w sallam ɓurnaɗo taguefo ngon ñande ɓe fatoto tawi ko woni ka compte maɓɓe ko dinaruji 8 ɓurɗo moƴƴude e taguefo ngon ko ɗum ɗo wonno ka compte maɓɓe ɓayi ne laaɗo sallallah alayhi wa sallam ɓe faɗɗama ɓe ɗiwti ɓe inni ko ayyo Aisha ene ko jelu marɗen ga suudu meɗen ga e jawdi ɓe inni hiɗen mari ga le dinar 8 nelaɗo sa sallam maki ƴettuɗi ɗo yaha sakkoyoɗa yaw ittaɗi sadaka mi falaka tawoyde Allah hara hino ka suudu an dinar 8 hara miskin ɓe Allah ɓen hino weelaka yaasi jonnomo be me yo daari compte bloqué ma on ko jelu marɗa ton e o compte ɗa e oɗa ko mariɗa ɗa épargne ko mariɗa kenɗe fof hara yayiraɓe ma hino ɗa
kawiraɓe ma hinoɗa, bappiraɓe ma hinoɗa, kotiraɓe ma hinoɗa, nene gotoɓe hinoɗa, kawtal ma hinoɗa, ɓe ka hoɗo ma hinoɗa, ɓeɗo fof hino ha ton jini goɗɗum an hiɗa mari ɗin ɗon. Allah yejjita fi ɓegoy o añaɓe kadi ta sikko an kadi ko giggol tu wari so jonnuma ɗum ɗo o fanni ɓeɗo ko fi jarriba gorma li nansura kayfa ta'malun ko yo Allah ndaru an kadi ɓay o jonnima ko honno utilisirta jawdi ndi o jonnuma ndi si a senda ndi ɗo jonna miskin ɓe Allah jonnari ɓen. Allah hino wawno wadde hara ko a woni torotoɗo on kono o waɗima ko a toreteɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki al yadul ulya jungo wongo dow ngon khairun wo ko bon ɓuri e moƴƴude wa habbu ila Allah ko gon kadi ɓura yide ka Allah min al yadi sufla edi jungo wongo leygo. Allah sendi noon o waɗima dow o waɗima leggal ɗuwetegal e ley muɗum haɗi acca yimɓe ɓen ɓe ɗuwo. Allah waɗima ko a toreteɗo haɗi okkora wonɓe torade ɓen. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko maki fa'tu sa'ila walaw atakum rakiba si goɗɗo torikema okkormo hay si tawi o gaari mercedes wi molnagi ka yaasi ɗo o naati o inni fi sabilillah si tawi hara hiɗa jogii haray ko ya okkormo. No woodi non woɓɓe gon ton hara hiɓe ɓorni ɓuri ɓornande komi ɓorni ɗo piiji ɗin fof no timmi a yiyay ɓe hara ɓe waɗi complet wi veste molnagi waɗi kaftane wi base wi molnagi sa yiɓe tun a sikkay ɓeɗo ko kamɓe président on ñallidata walida ɓeɗo wo yahsabuhumul jahilu agniyaa min at-ta'affuf majjuɗo yiyay ɓeɗo sikka ɓe hiɓe mari kono hiɓe nefiniɓe torotako la yasaluna nnasa ilhafa ɓe torotako yimɓe ɓe sabu renugol ndimu maɓɓe ngon dignité maɓɓe on teddungal maɓɓe ngal ɓeɗo ko ɓe andirte ɓe simahum ko mandeji maɓɓe ɓeɗo hino woodi jonneteɓe ko hewtinoya ɓeɗo mawɓe ɓen ɓe maaki ko okkora ñawlan surran kono so yi Allah ini to in tubudu sadaqati fani imma hiya son feññini sadakaji ɗi harayno moƴƴi o watto yeeso ɗo wa in tuhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairu lakum kono son suuɗiɗi on ƴetti on jonni wasuɓɓen ko ɗum ɓuri e moƴƴude. Karamo ko ɓen ɓe firi aya on partiji ɗiɗi si tawi ko fi sabilillah sifa ko wonɗe woni ɗo fi juulirde meɗen nden ɗo ko ya feññin fi encourage gol goɗɗo go kadi yo waɗu min mi waɗani en 500 euros min mi waɗi 200 min mi waɗi 100 goɗɗo kadi yiyaɗa ɓernde makko nden o heɓa gilgui ɓernde o ina daari oɗo waɗi min kadi yomi waɗu folotirgol e ɗum ɗo hara hino moƴƴi. Amma noon si tawi ko goɗɗo hokkata dokkal personnel ko ya suuɗu jonnoyamo hara jungo nano ngon andari ko go jungo ñamo okkitiri no tawa e yimɓe jeeɗiɗo ɓe Allah ɗowdinoyta ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi o ala sina ɗowdi arsi Allah on wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu ha hara ngo jungo nano wawari andude ko ngo jungo ñamo ɗo woni ko okkitiri. Yawmal qiyama sen foppo en daro yike ka dargal ɓayle pelletti en daroyto ɗon ko ɗon Allah inni yawma yaqumu nnasu ñande yimɓe ɓen foppo daroyto li rabbil alamin yeeso jeeɗo tageefo ngon ɗon o innari ko julɗo o innari ko keefeere ko nas ko kala ko wi'a yimɓe ɓen fop mo be daroyto nden ñande hara no ɓoora ha laaɓi pos hay ko on tigi teddina kon hara hino arti golle maɗe moƴƴe e bonɗe fop hara ɗarondi ka hoore ma ɗo ko ɗon darete duuɓi temedere hara nange no yowta adda e fewndo salaji meɗe yeru embere sogonal nden ñande ko honɗum ɗowdi nano yeyma ɗon ko si a tawama e yimɓe jeeɗiɗo façon ji jeeɗɗi o yimɓe ko ɓen ɗon petti heɓoyta ɗowdi nden ñande yo Allah tawno en e ɓen ɗon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Haray ɓen jeeɗiɗoɓe ɗon ko homɓe woni ɓen darniren noon hutuba meɗen on arano on ko imamun adilun yeesojo nunɗuɗo ka ardinaɗa wo e yeeso yagal nunɗa fuɗɗora hoore ma an e tere maɗen nunɗa hara toñaari ɗe hara ƴettari tere maɗen naɓade ka harmi fiyonnuɗe lettoyte yawmal qiyama an e sonnajo ma on nunɗa an e ɓiɓɓe maɗen nunɗa après noon si yalta ka yaasi kala kon ayninaɗa kadi ardinaɗa e hoore yimɓe haray ko ya nunɗu. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki kala on ardinaɗo lamminaɗo e hoore ɗe mofte am o hoynani ɓe o newinana ɓe ɓe maaki ɓe toriki Allah yo Allah hoynan mo. Kala ardinaɗo e hoore ɗe mofte o sattinaɗi ɗe o letti ɓe ɓe tori Allah kadi yo Allah on sattinamo aduna e lakara ko huɗugol noon kala ka ardinaɗa darɗa tawɗa possibilité huno woodi hara lamateri mani ɓe soñjotako ƴettu ɗum ɗon
nelaɗo sallallah alih w sallam ha hande ɓe suɓidiraka piiji ɗiɗi sina ɓe ƴetta e ɓurkun ene wade kon. Allah ini ka nder Qur'an wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Allah waɗanani on ɓittede hay hunde e nder ka dina. Kala ka ƴettiɗa tawɗa satti ko woni famari kono pellet dina kan hika newi. Woni go'o. Ida ɓunɗum ɓawo yesojo nun ɗo imamu adilun ɗiɗan wa rajulun wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Suka paykum mawnu kun kadi e nder dewal Allah. Allah renama aynama hara ko e nder dewal Allah woni ko mawnɗa an kadi a heɓoyta sonjawo yawmal qiyama. Tammo on ko hombo ko yimɓe ɗiɗo yiɗidirɓe fi Allah. Hara na intérêt parental woni hakkunde maɓɓe wona intérêt jawdi woni hakkunde maɓɓe ɓe yiɗidir li wajhillah. Si ɓe yiiɗi ɓe yewta fi Allah, si ɓe seedi ɓe seeda fi Allah, si ɓe haɓi ko fi Allah, si ɓe weldi kadi ko fi Allah. Ɓeɗo kadi Allah on ɗowdinoyay ɓe. Nayaɓo on ko hombo wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. E goɗɗo kadi hara ɓernde makko nden no yowi sago makko ka juulirde tu woni ko juuloyta. So rati waɓutu goto ka juulir hara ɗum no satti e makko. Hara wona woɓɓe weltiɓe fewndo ɗo hino welti hande kadi ɓe juulatano hay e juma joni noon kadi tawi juulirɗe fermama fewndo no wonani ɓe wasi tawi ko vacance ma ɗum wasi tawi hara juulugol lanni woɓɓe wona fewndo hay miijitoɗa ko fi juma few hakkille muɗum ala. Kala mo yiɗa no force winde lan mi faala julde woni neeɓi mi juulade Allah no waɗi imani e ɓernde makko. Woɓɓe ɗum tawaka e programme ji muɗum. E hombo kadi wa rajulun zakara llahu khaliyan fa fadat aynah. Goɗɗo jooɗo o miijito fi Allah o miijito fi kabru o ndaara ga ngayka ñande goo pellete o ukkete nder makka o jooɗo o fesa ma goɗɗo waajo o wulla ma o nana Qur'an no jange o wulla o nana fi aljanna o wulla o nana fi yiite o wulla. Kala ɓernde yiitere wullude fi Allah nden ɗon tigi tigi on Allah harminani joom mayre naatoygol yiite jahannam. Hikkiɗo ɗon on ko hombo wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu. E gorko ma suddiɗo ittuɗo sadaka o suuɗimo o jonni hanuɓe hendade ɓen hara nano gon andari ko ñamo gon okkitiri. Jeɗɗaɓo on e sakkitoro on ko hombo wa rajulun da'athu imra'a zata mansibin wa jamalin fa qala inni akhafullah. Sonnajo noddama fiyon waɗu ko boni hara sonnajo on ko jogiiɗo darde jogiiɗo dambe jogiiɗo jaahu jogiiɗo teddugal piiji ɗin fopp no timmi hara mo beeno faalamo sifa ko annabi yusufa jalri bona kom inna tigi tigi on wallahi miɗo hula Allah mi watta ko boni ko wo ɓe yimɓe ɗo jeeɗiɗo Allah waɗo yeyɓe ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi wo ala si wona ɗowdi arsa ngi enen fopp noon sen daroyke nden ñande no tawa e ɗowdiji ko heɓoyta kon yeru embere sadaka mo sakkinoɗa on ka gurdam ma ɗo ko yeru on noon kadi ɗowdinoytoɗa yawmal qiyama. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah okku en ɗowdi yawmal qiyama o hokka en adna ɗo kadi ya rabbal alamina o yaafo en. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en no wawi en sodirgol fiinde juulirde hara wonanayi en musidɓe julɓe tedduɓe so yii ɗo hiɗen organise jumaje ɗiɗi jumaje tati groupe aji juule ɗum ɗo fof ko ɓay koye juuɗe meɗen woni ko enen woni ko innori si tawi no joni kaka ɓeeto no gasa en ɗo foppe wata julde ɗum ɗo wowlen ka haala meɗen ɗo ƴen faala en jillata hay e hunde aram fi honno ko ɓayi ko musidɓe meɗen woni ko jogii ɗum ɗo etoɗen nongel ma yaha e ɗum ɗo fiyo ɗum ɗo luttan en min wonɗo e wode ɗo hande miɗo wuuri janngo mi maayi ardiɓe hande direction nde juulirde hande ɓe wuuri wallahi janngo ɓe maayi kono si yehi tu woni tawi ko baaba en maaki woni ga nde arɗa wo a haɓayno débrouilla hande kadi fiya wawa juulugol waktuji ɗin waɗa ga cérémonie ji ko tawata kon fopp no yaade diina kono pelles tawi hinamo ma jogi a wawa wata wadde noon ɗe waɗirde ɗo ni sa añani musidɗo ma hettare wallahi ko ronatama ko basala mi toriki Allah yo Allah hollu en timmode lewru sumaye o rindana en natugol yite jahannam allahumma la tufarriq hadha al-jam' illa bi zammi maghfur wa sa'in mashkur wa amali mutagabbarin mabrur marɓe andeji yo Allah ittanɓe andeji ɗin kala kaɓe wawi wonde nawnuɓe ma nawniraɓe ko Allah mari cellal yo Allah sellin kala nawnuɗo fatiɓe fopp ko Allah mari yurmede yo Allah okkuɓe aljanna wuruɓe yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah wurno en ha ka gurdam moƴƴani ñande tawata ko wala kara moƴƴani yo Allah ƴettite nden ñande marɓe ɓen e meɗe yo Allah ɓeydan ɓe waɗa barki kala ɓe jogaki ɓe yo Allah okkoroɓe kadi ko waɗa barki mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe meɗen maporɓe kaydiji fof kala kaɓe wawi wonirde yadna Allah yo Allah okkorɓe kaydiji wondude nafa e barki marɓe ɓe yo Allah nafirɗi waɗa ɓe rewirɗi Allah zuriyaji men ɗin ko Allah mari peewal yo Allah fewnan en ɓe hoore lawol l'islam kala fayɓe ɓoyliɓe ɓen fof ko Allah mari peewal yo Allah fewnirwa no fewnirno alhasani al husayn mi toriki Allah dewle ɗen fof kala ka soñdia e sohlaji woni yo Allah on ittu waɗa dewgal ngal barkiji e majji wono hakkude nene Fatima e Sayyidina Ali radiyallahu anhum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi golleji men fara ko sabi Allah yo Allah dandu en lette gabru yo Allah dandu en lette yite jahannama yo Allah dandu en fitna gurnan e mayde wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira